Statement lesimqoka kule nkonzo yalamuhla lengicela sibe naso ngolesithi uNkulunkulu uyafuna ukuthi imithandazo yakho iphenduleke, imithandazo yethu iphenduleke. Uyafuna ukuthi sibe nako lokho lesikucelile kuye nalesikucelako. Amen. But you have a part to play. Kukhona lekufuna ngikwende mina nawe. Amen bathandekayo. So sitawufundza iBhayibheli ngicela siqale ngaLuke chapter 17 verse 26 kuya 27 bese sifundza incwadi yesambulo sahluko 5 verse 10 nesambulo 1 verse 6. Qale kuLuke chapter 17 26. Cela sishale tandla ipraise team. Amen. Njengoba kwakunjalo ngemalanga aNoah, kuyawuba njalo nengamalanga endvodzana yemuntfu. Bonke bantfu bebadla, banatha, bateka, bafati, benziswa. Kwaze kwaba lilanga Noah langena ngalo emkhunjini, lana zamculo wababulala bonke. Ngicela uphindze ke sisi. Njengoba kwakunjalo ngemalanga aNoah, kuyawuba njalo nangemalanga endvodzana yemuntfu. Bonke bantfu bebadla, banatha, bateka, bafati, benziswa. Kwaze kwaba lilanga Noah langena ngalo emkhunjini, lana zamculo wabulala bonke. Lendzaba lekhothwako lana bazalwane yindzaba letholakala kuGenesis sahluko 6. Nawufundza verse 14 khona leBhayibheli lithi uNkulunkulu wathi kuNoah akakho umkhumbi. And then wamtshela ke ukuthi lo mkhumbi utawuma kanjani. Wathi lo mkhumbi utaba nebutse ube nebufisha. Butsa bawo wathi butaba ngo 133 meters. Nasinga checka le distance lesuka lapha ekoneni yelapha angiboni ukuthi iyafika 100 meters. Kusho lo mkhumbi kuyale wawumutse kunalokho. Phinze ke nalokho shona le wawung 22 meters. Kusho ukuthi nakhona kungahle kubebe umutsanyana kunalokho. Amen bazalwane. So now imagine lento lenkulu kangaka kuthi kubitani mahlathi mani lawa hohlota lobabe Solomon atama kwakha lomkhumbi. Lithi ke iBhayibheli noma labachaza iBhayibheli kuyavela ukuthi ungathi kwathatha ngetulu kwa 50 years kuya ku 100 years. Kukhona ke labafundza iBhayibheli labathi kubekiswa ku 75 years. Solomon abhize enda njani Noah.
solentani no abazalwane. Yes, solo akha omkhumbi. Uyabona ukuthi it requires a lot of patience. Udzinga kubeketela, udzinga kulote mazembe, udzinga kuvuka day after day soluchubeka, solingapheli lento. Nalento la yendako ke wenta into la ngayibona zawo kude lapha kubone khona. Yena nje wethembe ukuthi lona lo shito akawacale manga. Nakathite angente lokho kusho ukuthi kutawusebenta. Nakabuke emanti selicalile kuna lathi lo hloka litulu waba nako ukuthi lo nakathe yena ngeke kucwile kusho ukuthi kunjani ngeke kucwile. Praise God. Into wathi uNkulunkulu ngeke icwile kusho ukuthi ngeke icwile. Umuntu wathi uNkulunkulu ngeke ehluleke kusho ukuthi ngeke ehluleke. Simo wathi uNkulunkulu utasincoba kusho ukuthi unjani utasincoba. Akageji ke uNkulunkulu. David nje beka fana naNkulunkulu ngoba uNkulunkulu David nakakora wakora right washaya right kwawa right. Amen. Naye ke uNkulunkulu kanjalo bathandekayo. Praise God. Lo Noah ke lesikhuluma ngaye lesikunaka kongaye ukuthi kwakuyindvodza lebeyikahle right naNkulunkulu. So lo Noah lo lanza wen lapho bekahlala khona bebamati ukuthi ulungile. Bebamuva akhuluma ngaNkulunkulu. Kusho ukuthi lo Noah was preaching abeshumayela kwateka landzaweni ukuthi ukhona uNkulunkulu. Mane nje bebangali bambi lelivangeli lakhe banganandzaba nalo bantu. Amen bazalwane. Akentanga ke lokho kuphela wase uNkulunkulu mnika lenye assignment, iassignment yekwakha. So ubambe tinto letimbili ke. So ubambe kuba ngumshumayeli, so ubambe nekuba ngumakhi kanye kanye. Hallelujah. Ngulapho ke la ngijake khona bathandekayo kuthi sine nawe singena kule season yekuzila nekuthandaza, singena khona nje sitobutsa tikhali tekushumayela nekwakha kanye kanye. Asibambi kunye. Libandla selinesikhathi likhona. Nawe nawubuka emabhluko bowagcoka nawucala kukhonta labandleni asaya kuminya lamanye sowawayekela. Sekufanele ukuthi ngabe siyachubeka nekuthuthuka ke bazalwane. Amen. Tinengi ke tindvo lengitawukhuluma ngato tonke tisime kuye Noah, but ngifisa ukuthi sisatibuka letinto tisimikise empumelelweni yelivangeli. Praise God. Impumelelo yelivangeli, because uma bazalwane bangaphumeleli, uma bazalwane bagogekile, munye kuphela lo jabulako, munye kuphela lo cekezako, munye kuphela lokushaya tindweba ekhaya kakhe kuthiwe bayalayeka. uNkulunkulu akajabuli, wena awujabuli, umndeni wakho awujabuli, sitha kuphela lesijabulako. So ungasho ke ukuthi kusho ukuthi ngiso lesingavimba impumelelo. Singena kanjani ke sitha? Sisebenzisa ingqondo, sisebenzisa ignorance, sisebenzisa lokwa nalokwa. Minengi iminyango sitha lesingangena ngayo. Ngaleli vike siyacacabula bathandekayo, silethe emalambu, sikhanyisa iqiniso lelivi laNkulunkulu kuze singahlali lapho, singahlale bumbofini. Mina nje ngikhumbula ukuthi ngalenye ilanga eNgwane Park ngimitha lomunye umfundisi from South Africa, ungikhanza ke ngihamba ngekhosa, usuggesta ukuthi angithenga icanopy, ngithengele le khosa. Uyayichaza ke nale canopy ukuthi kukhona le kanje yena la ibona ukuthi ngamesha le moto. Ngaleso sikhathi ingqondo yami yathi hayi man, is it necessary kumcoka ngani le canopy la ishoko?
le canopy la ishoko nawuva ukuthi ingimalini ngaleso sikhathi ngibathe ngiyabuya what a waste. Amen bazalwane. Kwakungileso sikhathi bazalwane. Nyalo no. Kube abechamuka lamuhla beyangathi angasho nje ngi10. Ngaleso sikhathi ngala base bangicela ukuthi ngimixe incwadi ngalama wandla eluve ngisahamba la ndlela entanethwa leti incwadi. Akuphelanga isikhathi lesinganani ngabe ngiya eNasport ngayofuna itona cover ukuthi itongisida ngoba kuyonakala. Ingqondo yami beyithi le mpumelelo yani imcokangani kumcokangani lokuchubeka. Did you know ukuthi kuchubeka kuyamglorify uNkulunkulu? Did you know ukuthi tindvo leti nawakha kufana nekuthi ufangata sitha buso usilahla phasi nangabe uya embili kuletha iglory kuNkulunkulu wakho. Amen bathandekayo. Noah wenda isiqiniseko ukuthi bantu abakhe bo Shem na Ham na Jafet bayaliva liqiniso lelive laNkulunkulu. Washumayela nalakhaya. Praise God. And then ngetulu kwaloko abe ngumuntu bekalungile kwayena. Waseke uNkulunkulu uletha le part yesibili ukuthi akasale angagcini mhlawumbe nje bathandekayo. Sesingathisolela thina nawo. Kuthi labantu abamuva nje all along ngulokwe uthi kude indvo la yakhile. Ushumayela lapha ekhaya nje. Uyakhuluma nje kuphela kude indvo labayibonako. Waseke uNkulunkulu sothi hayi asengi-introduce noma somdzala indvo lenye lesitako. Cala kwakha. Wasuyaqala ke uyakha ke sekuyabonakala ke. Nango kumkhumbi sengiyababona noma ngaba bayingeni nabendlula nje bayabona ukuthi oh ngabe yini lokwakhiwakho. Praise God. Hallelujah bazalwane. Isuccess kuphumelela kwakho njengemzalwane akukakhungeleki enzaweni yinye indzawo yekokuthi ngasinziswa ngingumzalwane za angitenti tono akugcine lapho bathandekayo. Praise God. Kukhona lelinye elichaza lelisele lekufuna sihambe silanze silisebenzise njengelibandla. Praise God. Ebathandekayo uyabona nana indvo yekupronyotwa nje emsebentini. Uyathi kukhona sigaba la khona sicabanga ukuthi kuthi thoba lokuthi unga apply nangabe kufanele uapply le promotion. Akusiko ukuthi thoba ngikhuluma liqiniso. Umoya nje lomubi lohletshwa ngisathane emadlebeni emuntu akusiko ukuthi thoba. Ngumoya lozama ukugcina umenza wonye njengesigcili. Praise God. Ngumoya wekuthi bukela phasi. I'm serious bathandekayo. Ngumoya lo wathunywa ukuthi utocinzetela libandla. Praise God. So loluphiko ke lolunye luphiko le priesthood lolunye luphiko luphiko lwekwakha. Amen. So kufuna sibe ngema preachers phinze futhi sibe ngema builders. Sibe bashumayeli phinze sibe bantu labentani labakhako. Yonke into loyibonako lamuhla lemile kukhona lo wayakha. LiBhayibheli encwadzini yamaHebheru sahloko 3 verse 4 lithi yonke indlu inemakhi wayo kepha umakhi wako konke nguNkulunkulu. Praise God. Lapho ke kuneligama lesHebheru. I-New Testament yona ikabhalwa ngesHebheru but nawulandzela ngesiHebheru leligama lelithi kwakha lithi bona. Lo bona usho ku-creator noma kuveta into beyingekho bese seyiba khona. Hallelujah bathandekayo. And now siyakhuthazwa njengelibandla
siyakhuthazwa ukuthi asibe bantu labawungenelako umkhankaso wekwakha. Yakha nje neligama la kwaLuseni Alliance Church la ukhona khona, la wenda tinto khona, lakhe leligama la kwaLuseni Alliance Church. Ungafuti leligama la kwaLuseni Alliance Church uluhohlote one side, uluhohlote one side, labanye batama kulakha, labanye batama kulibhidlita. Bathandekayo, asibe bantu labamakhako kwaLuseni Alliance Church. Praise God. The mindset ya Noah ayibe khona la ebandleni lasekwaLuseni Alliance Church. Yakha ligama lelikhaya lakini, lakhe nje ligama lelikhaya lakini, nakucatshangwa likhaya lakini ngenxa yakho alitsandzeke likhaya lakini. Amen. Now excuse me. Noah ke lokwakha kwakhe kuqala nje kwakhe uyakha ngala uhohlota emahlathi wakhe emaplango wakha lo kude lapha bekathenga tindvo khona nje, uyabona bekubita ukuthi atilolele lokwemathulusi kwalakhaya hamba ajube emahlathi. Sivana bathandekayo. Now kukhona lesingakusho lokunengi ngendlela ngesikhathi saNoah emathulusi bekakhona ukuthi kwakunjanjanyana. Now Noah one waqala ukuthi afunze adadishe tilwane ukuthi tibehave kanjani. Sengiyambona nje Noah ngalenye langa eme eceleni kwegiraffe. Emeceleni kwegiraffe ayidadisha ayibuka bese uyayikhomba uthi wena uyangena emkhunjini. Kuthi umutse kanganani ngitaba nesitayela sekuthi wena utikhanze ungekhathe emkhunjini. Kuthi birthday yakho angiyati kutaba nendlela lengitakufusha ngayo utikhanze usekhathe emkhunjini. Nyambona emeti eceleni kwelibhubesi abuka ukuthi nangilichamukela ngala litangidla ngoba sona sasesivele sifikile. Wahamba wageka noma wagibele tikwelitshe noma wenta njani walidadisha libhubesi walidadisha ulidadisha nje lapha etikhaleni uthi wena uyahamba ungene emkhunjini wena. Kuthi kanjani but uyongena emkhunjini wena. Ngicela ulibuke kanjalo likusasa lakho. Ulibuke uligege ngala uligegela uthi maye likhulu lona but likusasa lami wena uyangena emkhunjini. Wena simo wena utati khanzi ungekhathe emkhunjini. Kuthi kanjani utawungena emkhunjini ngoba uNkulunkulu uthide angikufake emkhunjini. Hallelujah. Praise God. Ngiyambona ngalenye langa athuthuthi wakhanza ingulube idambuza elidzakeni. Wayibuka elidzakeni wathi uselidzakeni kunenzawo la ngitakumekisa khona la kude khona elidzaka. Utawungena emkhunjini. Praise God. Question 2. Noah wadadisha kudla kwato letilwane. Wabuka ukuthi lesilwane lesi sidla kudla lokunje, lesi sidla lokunje, lesi sidla lokunje ngoba tilwane tidla lokwehlukile. Mfundisi, I'm sorry to say this. Lana weluse tilwane letehlukene lamkhunjini. Ngiyangicolela abazalwane ukuthi ngitsintilwane. Ubona nasekwentiwa ukuthi hayi behlukene labantu. Sisitwa nje ukuthi sivinjwe tibonza bathandekayo. Sonke sila. Tibonza tengati ya Jesu. Praise God. Ngiko sikhona kuphila kanye kanye. Hallelujah. Wadadisha ke kudla letikudlako ngengaba nawo lo mcabango ukuthi tindzaba tabo silage, tindzaba tekupakisha kudla babekhoza ka agriculture kubekwe kahle kungahle kube taqala ngaNoah.
Hallelujah. Sekuya ngekudevelopa kuya ngekudevelopa. Ngesilamuhla mhlambe sekungaba ama-fridge, ngesilamuhla mhlambe sekungaba ngilokwa nalokwa. Ngiyambona acosha letinye tilwane lekungasimcoka ukuthi tingene emkhunjini so that titokwanza, but kutoba kudla kwemabhubesi. Amen. Wadatisha Noah ukuthi tilwane tibehave kanjani. Lokudla lobekudzingeka lapha emkhunjini kudla lobekungacishe kuthathe about half a year, ngoba lapha emkhunjini kwahlalwa 150 days lakhathe emkhunjini, but nakuphunywa emkhunjini bekutawuphunywa kude emasimi yonke into beyikhona beyitaba ibhubhile. Therefore kufuneka ukuthi kube nekudla kwekusustaina ngaleso sikhathi nakusete lokulinywako. Hallelujah bathandekayo. So ke lokudla kwakufuna ukuthi kube kudla lokupakishiwe kwaba kunenge impela, phinze kukhona nekungena lapha emkhunjini. Kusho ke Noah wafunza bo Proverbs chapter 6 verse 6 lothi funza entuthwaneni vilanzini, wafunze ma skills ekudadisha ema-changes in weather, ema-changes kuma-seasons, kuze atokhona ukuthi ngesikhathi, ngoba nangabe kusho ukuthi ephutile lokukoleka athi utawukoleka later, utawuthi ufuna ukukoleka akhanze ukuthi akusesiyi isizini, sekude lento ledzingwa ngilesi silwane ngesikhathi kungenwa emkhunjini. Ngicela ke kubekisa ukuthi njengoba nje kunetinto letimila ebusika tibonakala ebusika kuphela, letinye tibonakala ehlobo kuphela, kukhona tinto bekufuna shesha titsatse atigcineke titomsita ke ngesikhathi setingasatholakali leto tinto leto. Praise God. Now we need the wisdom of Noah. Siyawudzinga lo mqondo wa Noah kuze ma project ankulunkulu asemhlabeni aphumelele, because le project le kwakuyi project yankulunkulu but beyisemhlabeni. Kuze i project yankulunkulu lesemhlabeni iphumelele idzinga Noah, and lo Noah lamhla ukhona ulasonveni. Praise God. Uma Noah bekangafunzi le skill sekukoleka kudla in season, boda ukhanza ukuthi ungenile emkhunjini uphephile kuma floods, but utase ubulawa indlala. Hayi ngiyabona ukuthi ningivile. Awucabange kuyophepha ku storm bese ubulawa indlala. So ke Noah kwamsita lokho ukuthi anake ukuthi kude into lekufuna ngibulale, uyabona, ngidawuthi ngisivika storm but ngidawuvika nendlala. Hallelujah. And then awucabange ke silwane sesifilela khathe emkhunjini sibulewe ukuthi kude kudla, awucabange sekunuka emkhunjini kubathe libuya leliphunga leliqhamukako, kani kunemzalwane longadli, akalifunzi iBhayibheli, akathandazi, kudla kukhona but akadli. Spare something for the future. Banlabash, invest in your future. Don't eat all the bunches of fun today and die of sorrow tomorrow and end up blaming God for it. Sine lesebancane asingadli yonke ifan lamuhla, uyidli ifan tonke tikhwebu tefan sidle size siyicethe. Na uthi uyafika tomorrow ukhanze ukuthi ifan yaphela kude wayicetha ifan nje, and then bese sekuthi kusasa sesiblame abani, uNkulunkulu, ngenxa yokuthi sadla yonke ifan. Asifunze inhlakanipho etintuthwaneni.
uma ufuna kudadisha tintuthwane njengoba lelivi lithi funze entuthwaneni, uma ufuna kufunza inhlakanipho yentuthwane ngeke ubuke etulu ngoba ikuphi intuthwane iphasa, angisho kambe. So kuze ufunze inhlakanipho yentuthwane buka kuphi phasa, which means learn to humble yourself, yehla. Amen. Wazama ukuthi phakamisa ngeke ufunze entuthwaneni, go down and learn from the end. Learn to humble yourself. Nkulunkulu uyaphambana nebantu, umuntu lotiphakamisako umenda njani uyamphahlata. Kunengoma lehlatshelwe lamhla lekhuluma ngako kuthi asitithobe ebukhoneni benkosi. Amen. Nowa lokunye la kudevelopa ngema skills ekusotha, ekuhlelembisa tinto ukuthi beka ngabolonina. Ini kusotha, angisho kami. Ini kuhlelembisa. Wafunze ma skills ekuhlelembisa. Praise God. Ngeke ngibone bomake bathatha lipoto lelikhulu bapheke amabhontshisi kanye bese bayawasotha. I mean, no, that's not sorting. Bese yaphoshina nakabopha lokwekuqala ubuka imili kuthi yimili yangalesingakhi, yimili yangalesingakhi, yimili yangalesingakhi, ufika kulamalanga ngelibhontshisi lamuhla. Praise God. Learn to sort things. Sorting its organization. Now ufunza incwadi yaGenesis sahluko 1 verse 6. Lithi uNkulunkulu wehlukanisa emanti nemanti. Wakwayivinto lenjalo. Wehlukanisa ini? Nani? Isorting yenta kanjalo bathandekayo. Ukhanza wehlukanisa ngisho ini emanti nalamanye emanti. Kuthi lawa ngemanti aphasi, lawa ngemanti asedulo. Na wehlukanisa kanjalo utawukhona ukuthi lo ngumngani wami, lo sitha sami, lo ngumake wami, lo ngubabe wami. Lokhu ngeke ngize ngikusho kulo, akukafanele ukuthi ngikusho ngalo. Kusotha lokho bathandekayo. Na uhola kuphela inyanga, if you don't have the skills yekusotha, so uyabona ukuthi kwendekani. Amen. Sengibiyela njani lapho? Uyakhona kusotha ukuthi cha phela le mali le yekweshumi, angisho kambe bathandekayo. Uyathi lapha kweshumini bathandekayo kunekwemfihlo nje lokukhona, uyabona. Ngicela kubuta nini? Ngikuphi lokulula emthethweni negrace? Umthetho nemusa nanibuka ngikuphi lokulula? Ngomusa kambe. You will discover ukuthi hey umusa olukhuni kakhulu kunemthetho. Naso uthatha isikhathi nje ukubukisisa utawubona ukuthi hey umusa ulukhuni kunemthetho. I will show you ngento yini. Uthi umthetho ungabulali, right? Uyafika umusa uthi wamzonda nje makhelwane wakho, wazonda umnaketho, so wende njani? Sombulele. Angisho kambe. Uthi umusa, uthi umthetho ungalali nemfati webantu, right? Ufike umusa uthini? Uthi wambuka nje, wacabanga kanjalo, you have done it. Uyabona? So kungenteka ukuthi umusa sesiwuthathela phasi, right? Umusa is weighty than umthetho. Praise God bathandekayo. Now, uma ngabe umthetho wawuku 10%, you will discover ukuthi in New Testament kungamane kube ibase lo 10%, otherwise it's more. Utatifunzela
Genesis 14 verse 20. Now ufuna ku-understanda lokho more. Utifunzele kumaHebheru 5 verse 6 na verse 10. Bese kuba ngumaHebheru futhi 7 verse 1 kuya ku verse 3. Utakuthola lapho kunempriest lekukhulunywa ngayo ligama lakhe nguMelchizedek. Ucala kuvela le chapter 14 bese uyavela kuPsalm bese uyavela ke lekumaHebrews la ngisho khona. Loyo mpriest loyo ngilompriest lakhipha kweshumi kuye Adam. Amen bani? Abraham. That was before the law, right? Kwakude ilaw lapho. Abekhona Abraham na Melchizedek before Mount Sinai, right? Akukafikwa eSinai lapho. Amen. Now ukhona umthetho wekweshumi lo wajubeka. Ngumthetho wekweshumi lokukhishwa kumaLevi. Amen. Hayi umthetho wekweshumi kwekukhishwa kuMelchizedek. Because Abraham wakhipha kweshumi kuMelchizedek hayi kumaLevi. Amen. Wakhipha, then says Melchizedek akasiyo umLevi, ungumpriest. Kunemehluko emkhathini wemLevi nempriest. Amen. Not all Levites are priests. Praise God. But all priests come from the lineage of Levites. Go and study it for yourself. Go deeper papa kule ndzaba le. Ungahakululi indzaba yekweshumi ngoba ufuna ukukhipha bese sowuthi you are under grace. Ngendeka ukuthi utawukhanza ukuthi utiyengile. Amen bathandekayo. Ngiyabona ukuthi niyangiva. Angishiye nje leyo lapho. But yehlukanisa water from water. Yehlukanisa abantu ukhone kumbona umuntu lo tawulimata impilo yakhe. Mbona umuntu usithe gossipha lo muntu lo and shun that person. Praise God. Wehlukanise abantu ukuthi lo angangithuthukisa empilweni yami, angaba imentor yami, angangimadarisha, angangifadarisha, babone bantu. Praise God. What you have already, lolo sowunako nyalo ungakwenda by sorting, ungakwenda ukuthi kube ngcono. Lo Noah lesikhuluma ngaye bathandekayo wakhona kuthatha imale yinye nefemale yinye kuphela wanzisa tilwane tagcwala umhlaba kuze nalamhla usatibona tilwane kusukela esilwaneni sinye lesiduna nesilwane sinye lesisikade. So stop complaining, stop saying it's not enough. Qala manje ufunze ukuthi ngingahlanganisa ini nani until it brings abundance. Nengivile bathandekayo. Amen. Kusaqala nje kuqala umnyaka, start sorting now. Praise God. Hearing from God, kuva kuNkulunkulu ukuthi akunike ama skills njengaJakobe lo waba nema skills ukuthi anga multiply kanjani tilwane ekhaya kaLabani. Niyamkhumbula Labani? Niyamkhumbula Labani? Malume walo bhutile simsho utakuye ngalenye ilanga uthi hey yendoda yathi ngibuye sangomeni singitshelile sangoma ukuthi ngiphumelela kangaka nje indzabila kuwe akatshelwa naNkulunkulu ephusheni phela Labani bekangakholwa. Labani bekatikontela tithixo nje letinye nje talethixo sisibani kepha ngibani lo mntwana bani siswarachela Leya lesinye nje setithixo wathi nasahamba Leya wathi ishiloku ngibonile kuyasebenza ekhaya wakuthukuza wahamba nakho. So akatshelwanga uNkulunkulu Labani ukuthi ihamba njani lento. The technology la isebenzisa
Jacob wayithatha enkosini bathandekayo. Nginekukholelwa bathandekayo, abede imali Jakobe. Abede imali bani? Jakob. Bangakhi bethu labede imali lebonakala konyalo. Khona le mali yakomoya but khona le mali lokhanza kuthi nje. Yeah, but ningaphakamisa thandeka. Uyabona ukuthi kunenge kucomplaina ngekwethi there's no money. There's no money. Bebana malini bo Paul na Silas nabangena ejele. Bebana malini cishe nje. Bo Paul na Silas nabangena ejele. Kube banemali bebangabheyila baphuma ngisho kambe. But kwendekani abaphuma ngayindlejele. Baphuma kambe angisho. Bebana malini bo Peter nabafika lapha egedeni bakhanza umuntu labangakwadi khamba. Bebana malini. Uyabona ukuthi sesithi bambe sathi goga emalini yabona. Kuthi nakuthi imali ungathi kude lengakwenda. Today I want you to know ukuthi with or without money kukhona lengakusebenzisa lenginako to produce what I don't have. Amen. Praise God. Go John chapter 10 verse 9. Kunemnyango lovulekako lapho. Ngathi lokunye sengitakwenca vele. Little Bible ku John chapter 10 verse 9. Longena ngame uyaphuma afumane ini. Lithi mina ngilisango umuntu nakangena ngami uyawusinziswa. Uyawungena aphume akhanzele idlelo. Ngicela sicheke ke lo Revelations 1 verse 6 mhlambe sale ngicina ngayo. Sambulo 1 verse 6 lithi bekukhona umuntu labe Sambulo 1 verse 6. Yes. Ungafunza. Let me read. Wasenda emakhosi nebapristi kuNkulunkulu uyise. Akube ludumo nebukhosi phakathe naphakathe. Amen. Awubuke lo seceleni kwakho. Ngicela ukukutshela ubuka inkosi. Awuphinze umbuke futhi. Ngicela wade ukuthi ubuka umpriest. Konke kuhlangene kukanye kanye. Ngicela sinikane mathuba ke akucale lo monye asho kulolo monye athi wena inkosi yami wena. Yeah. Asishintshe kasale kusho lo monye hawu Jesu. Sengiyayimagine nje ngihlele eceleni kwemkami. Sekubita kusho mina kuye ukuthi wena inkosi yami wena. But iqiniso linye bathandekayo alisho ukuthi wasenta tinkosi talomunye uyabona. Lithi nje wena wendiwe waba yini inkosi. Waphinze wentiwa waba yini ngumpriest. Umpriest ngilolobeka liladi bathandekayo. Alibeke lamhlabeni licamele ezulwini. Bese sowukhuphula abantu ayobashweletela uNkulunkulu abamikise uNkulunkulu athathe tindzaba taNkulunkulu atisonzete kubantu indzaba nje lapho yebupriest. Amen. Nguloko ke lesikwentako nasithandaza ngiloko ke lokwentiwa ngilama gymnastics asesontweni ngiloko ke lesikwenta kuphelele cishe ngekhathi esontweni. Hallelujah. Ngoba abapriest bebakhonda nje lapha la kukhondwa khona. But naso ukhuluma ngenkosi ayisahlala etempelini seyanyakada yona. Hallelujah bazalwane. Inkosi seyehla iyenyuka emakhosi lesiwakhumbulako Davide naye beka inkosi akufuni ube ngumpriest kuphela noma ube inkosi kuphela bani inkosi uphinze ube ngumpriest konke kanye kanye uNkulunkulu ufuna kusebente kanjalo empilweni yakho. Thana ulifunza livi, thana uthandaza, thana ukwenta konke lolokudimandwa
lokuhambisana nekukhonta nje bese soyakhumbula ukuthi uma uNkulunkulu akha umuntu abumba umuntu wathi abawuncobe lomhlaba abancobe tinhlanti phasi ekhathe elwandle abancobe konke lokuhamba emhlabeni abancobe lokundiza emoyeni abancobe yonke into lekhona barule balethe ikingdom ngilapho ka athi Jesu khona nibothi nanithandaza umbuso wakho mawude inzando yakho ayenteke emhlabeni njengoba yenteke ezulwini bekangasho ukuthandaza nakasho njalo bekasho imisebenzi lemikhulu bekasho kuphendulwa kwemithandazo bekasho ukukhombisa ngetento ukuthi uNkulunkulu umkhulu kanganani unemandla kanganani ngiko ke lokwavula emajele kwanyomuka abantu labe bashayiwe kwavuleka lisango lekuqala kwavuleka lesibili kwavuleka nelesithathu bamangala ukuthi kwenteke kanjani lokho ngiloko ukuthi labantu laba bebahamba bagubhudelisa umhlaba bawubhekisa upside down. Praise God bathandekayo. So we are there njengebantu lekufuna sente imimangaliso. I-kingship isho i-dominion, isho i-rulership, isho kubusa, isho futhi decision making, kuthatha tinqumo, isho futhi kuvikela neku-advansa, kusukumela into bathandekayo. Bathandekayo uyabona into lelikhulu kuyifaka kumuntu i-passion. Uyabo ukuthi nje umuntu afune ukuqala kwenta into. Ngikhumbula sisabuka esikolweni ubuke abantwana ukuthi yathi lo ntombazane lo nematubane kugijinywe vele sathi ukuthi number 1 100 meters uyigijima ngesikhathi lesincane but ngalenye ilanga ukhanze ukuthi ke nako sekuyocompete somewhere so bathe gijima phela sabusizwa akafuni ngalelo la gijima phela sabusizwa wona bhaka kuthi indlela yokufaka umuntu inshisekelo umlilo wenshisekelo ubaswa nguye lo muntu awubase la ngekhatsi athi lento ngitayenta Davide bekati basa yena athi vuka mphefumulo wami atitshela yena uthi basela wena nangabe kusho ukuthi uyinkosi. Hallelujah bathandekayo. Let us flame the gift lephakathi kwethu asibasele loyo mlilo so that lamhlabeni sito downloader the kingdom of God ibuye iphatheke. Did you know ukuthi mbamba the kingdom of God efika manje nje seyidinga ukuthi uyidownload. Uyabona na uthatha liciko la licingweni lakho ungayidownloada bangakusendela lento ibe khona. Amen. Ukhanze ukuthi bakusendele but wena awunayo iaccess kuko kahle kufuna uziyente enjani wena uyidownload. Hallelujah. So let's download the kingdom of God. Ibe available, ibonakale, imanifeste. Praise God bathandekayo. Now, there is a problem uma ngabe kushothi umuntu ataba ngumpriest kuphela angete aba inkosi. You know it in the life of Saul, angisho kamba. But awukukhanzi lokho in the life of David. David waba ngokonke lento, right? Uma ngabe kushothi umuntu utaba ngumpriest kuphela, there's so much prayer uthandaza kakabule right left and center. Uyatiwa nje kathandaza aluyilo libuyako lapha thandaza kakhulu but little impact good indlela la impact ngayo. Amen. Lo muntu uso spiritual but there's no power. There's no power manifestation. Lo muntu is waiting for God nasetintweni which God has already given. But a king is not like that. Amen. Mane waba inkosi kuphela utawunakatha into dala emhlabeni kuphela. Kani kufuna ube ngokubili. Uthi uyinkosi ube ungumpriest ngoba impumelelo yakho isekuthenini ugijime nako kokubili. Hallelujah bazalwane. From today onwards sisekule nkonzo yekuzila nekuthandaza. Ngingalikhuthaza libandla ukuthi asiphumela sade ukuthi uyinkosi phinze futhi ungumpriest all in one. Niyatikhumbula leti ngubo bekuthiwa yini? Ma 2 in 1.
So nguloko uNkulunkulu lasente sabangeko bandla lenkosi ngicela sisukume nyalo akasadumanga kanjalo akasasimgcoka but akabamgcoka lama 21. Let's go to praise team ingasonzela sikhonte sengisonzele ekuvaleni. Isaiah 45 verse 1 to 3. Sitawasho lamagama kanye bathandekayo. Naku lokushiwo nguSimakathe kulogcotshiwe wakhe kuKhuresi lengibambe isandla sakhe sangasekudla ngendela kwehlula tive embi kwakhe ngemuke emakhosi tikhalitawo ngivule neminyango embi kwakhe kuze emasango angetewuvulwa ngithi kuye ngiyawuhamba embi kwakho ngende tinthaba tibeke ngiyawekwephula emasango elithusi ngijube imigcala yetinsimbi lengimishuthu ngiyawunika ingcebo yebumnyama bunjinga lobubekwe etindzaweni letimfihlo khona ute ukwati kutsi mine nginguSimakathe nkulunkulu wema-Israyeli lokubita ngelibito lakho. Ngicela sisho lamagama la verse 2 kanye sithi ngiyawuhamba embi kwakho ngente tindzaba tibeke ngiyawukwephula emasango elithusi ngijube imigcala yensimbi leyimishudo ngiyawukunika ingcebo yebumnyama bunjinga lobubekwe etindzaweni letiyimfihlo khona ute ukwati kutsi mine nginguSimakathe uNkulunkulu wema-Israyeli lokubita ngelibito lakho. Ngicela siphindze bathandekayo utitshele ukuthi u-amplifier live la nkulunkulu lelisho lelelikushoko empilweni yakho. Amen. Ufuna uze moya wakho uve yabo kuthi uthini uNkulunkulu kuwo. We've stayed for too long in this one place. Nyalo uthi ke usebenzisa Khuresi kube nginesikhathi ngangiyespenda lesithombe saKhuresi ukuthi what is happening here. Nguyiphi kingdom leyabusa Israel kwentekani but nyalo nje sithatha lamagama langa asawaqondisisa iKhuresi siwaqondisa kimi nawe. Praise God. Ngiyawuhamba embi kwakho ngente tindzaba tibeke ngiyawukwephula emasango elithusi ngijube imigcala yensimbi leyimishudo ngiyawukunika ingcebo yebumnyama bunjinga lobubekwe etindzaweni letiyimfihlo khona ute ukwati ukuthi mine nginguSimakathe uNkulunkulu wema-Israyeli lokubita ngelibito lakhe. Simakathe ngiyalemukela live lakho ngilithatha libe liqiniso ekuphileni kwami kusukela kulesi sikhathi kuya embili egameni likaJesu longuKristu emagebhugebhu lasembi kwami ayavaleka ngiyakhona kuhamba khona ngihamba ngiloncobile imishudo lebeyivimbile emagede bekavaliwe onke ayavuleka ngegama likaJesu. Ngiyayithola inhlakanipho yekuthi ngingenta njani kuze ngingene khona ngoba sekuvulekile egameni likaJesu. Inhlakanipho yaNoah ngiyayithatha lamuhla ngiyithatha ngiyenta inhlakanipho yami ngoba naye wayithola kuwe Simakathe
ngiyamukela leyo nhlakanipho. Yonke iminyango lebe ngingayiboni ukuthi ivulekile, lamhla ngiyangena kuyo ngeligama lelingetulu kwemagama onke, libito la Jesu Kristu. Thank you, Jesus. Yebo Babelo Ngcwele, luthumo nemandla nebukhosi kungekwakho phakathi naphakathi. Oh yes, thank you Lord Jesus. Uthe Nkosi lonathako kulomthombo ngeke ome futhi. Thank you, Jesus. Akube njalo uNkulunkulu wethu longcwele. Ma ukhuluma ebandleni lakho uthi lona indlebe akeve. Indlebe tingaba khona, kepha ngilona indlebe lovako lokukhulunywa ngumoya ebandleni. Siyabonga ukuthi Nkosi Jesu ngeke sikhalele ukuthi kube besikhona sikubona sikuphatha ngedandla mawuhamba lapha emhlabeni, ngoba nanyalo ukhona. Futhi nyalo umnengi kakhulu ngoba usekho eJerusalem, la sikhona khona ukhona, ngoba uthe masihlangene egameni lakho you are always there. Sibonga ukuthi Nkosi asikushila, sithi hayi sesiphumile ebukhoneni bakho, ngoba nguwe lo Thixo ngeke usishiye, ngeke usithele. Sihamba nawe to do those exploits, ngoba sewusiphile inhlakanipho leyenda Noah wakha into lengake icwile. Kuze kuthunyiswe Nkosi ligama lakho kulabancane bethu, kulabadala bethu, manje kuze kube phakade. Amen.